nigeze kuja gusura umuntu. Yego. Haleluya. Atabana muje kuryama, n'abashitsi muje kuryama, nawe mugore weje kuryama, ariko mucingira hafi impamvu twese ariko twohereza kuryama. Arangije aragenda arakinga. Uri kubona izi nzugi zacu za metalike, igira utuntu tw'udukondo akahano nako ko gukinga biba biteganye. Azana amafera beto acomekamo. Yego Yesu we. Azana amafire arazingiriza arakomeza. Yesu we. Azana ibintu by'ibihindizo n'amabuye yengekaho arakomeza. Nagije ndamubaza ngo ni ibintu bimeze bite? Yati nuko bimeze. Wa mugore we wamuhora uri ati uri hariya araguzana ngo rwawe ko uri he? Bago umugore n'umugabo bose bafite iki? Imihoro. Kumwe kurara ku musego w'umugabo, ukundi ku musego w'umugore, nta nubwo bashyira hasi. Ibaze waryamye wiseguye iki? Aryamye wiseguye umuhoro. N'umugore yiseguye iki? Uriya se ntibaza ngo Satani adateye aturutse hanze agatera aturutse muri bo. Oh my God. Umugore ati ndakwiyamye, n'umugabo ati ndakwiyamye. Ati kandi nakwereka n'umugore ati morawo. Maze buri wese agakora ku musego agashikuza. Buriya byagenda bite? Bihabwa iki? Haleluya. Amen. Nuwe mugisha Imana yaguhaye ku buryo uhagazemo ukawugenderamo ukavuga uti mfite umugisha w'Imana. Haleluya.